Mutegeri wa Meru TV tariki cha mirongo irina ithatu mweri jwa itantatu iri ntuku ya Jumatatu mbethiro ngeko gwataga ugeni tuthiro tugetu jaga na gutegera mantu reja karinde ne ankatheti chieturu kiriro na arua nkethiro ankiambagiria kirengatheti ya The Daily Nation na nyuma tutegera ngatheti ya The Standard kirembicha kana kiri karatasi kambere kangatheti ya The Daily Nation karatasi karatugaga niko kende yangatheti kuri na mbicha mutongeri wa mugongo tawa rais William Ruto na nkuruki mbicha ya ikulu nene ya rais irethagirwo na ran tereche Nairobi arana ndeba kuga State House gets another 890 million for renovations na ndi ikulu nene ya rais irana State House irethagirwo na Nairobi nithirite kiona mungana jwa 890 million ire kwamba kuthira chike mithithire renovations kana mwagaruruku kathumba ni ngatheti na arua karatasi kambere ithiritu igitariria tukiona gakinya rugono rwegie kana rugono rwa State House na mbechiri nenkeri rugono rwe karatasi ne kamugwanja ekiri rugono rungi karatasi ne kam tunana kwena rugono rwegie nkuchanio ile chigweta na mbere chiagie utonga boro ari rais wa nthiguru ya Kenya Mwai Kibaki nerana ndi umwe wa ure wari mujumbe wa thaya itikana Tamiru Wambui kinyane kirikire nkuchanira chikumira kiri utonga kana kiri ugaibo utonga bo Mwai Kibaki iwi chingono imochi yangono ire tukaza tumurika ndani ngatheti yetu rokiri ronarua tuamberie karatasi negatwire ndani ngatheti ya The Daily Nation baruga Gen Z protest bakuga tribeless and bold youngsters change the face of protest. June tariki mirongo irina ithano mwaka muthiru June mwaka jongiri mirongo irina inya ni kwari na maandamano ja gikundi kia mbeu mbithi kire mono mono gikumenyekana ta Gen Z kuringana karatasi gatwiringa ngatheti ya The Daily Nation baruga gikundi kiki ke Gen Z bandamene bakamatete smartphone kana thimo na nkuruki bena bendera na bakigeria kurita kwariria manto jege Kyoto gya Kenya bonde ni arago kurikana ne bagereri kinya gutonya ndene mbunge nene na makarika jomba kuthira ja kumira makarika ja tebui iro kono karona karatasi ne gatwire kiri gatheti ya The Daily Nation ni arago kurikana nande gikundi keke Gen Z gitetumayira njira tachia ntobange kuandamana gikundi kiki gitumaira magararuku kathumba baumara na bendera bakomera na thimu na bangi bakethira benda ene mitandao kana social media nikenda kuritanana ire bagu iko educate na nkuluki ko mobilize iko guchwana kana guchwa ikundi kathumba nikenda gutigira ne bakwigikana iro wano karona karatasi neko watwere ikege maandamano Gen Z ukona kinyambicha were Azam karatasi ne gatwere ngatheti ya The Daily Nation nkuruki okira mantoyo Gen Z protest karatasi ne gatatu egakauga gains from court interventions after Gen Z led anti-government demos kiri karatasi gatatu baruga na ndikwe na manto jegie ora koti ithirito kigita magamba na nkuruki gotigira gikundi kya Gen Z nige guchinda kiri jamo ja magamba jajo mbete kuthira jagiko kiri koti kurire kana nde akenya ibombete kuthira bagichinda magamba ja mainge ja Gen Z kuma mwaka muthiru ndene ya koti kwangerekano kire kazazi katatu ibejene ati njanji wa koti yankathichia goru jikana tamugure thande kurire kana nombere guita nombere kwariria narita uge bwawe June tariki 28 2024 na auga polisi iba batebatere kuthira bagitumira mainya ja manene kagitene kare kwena maandamano iraba kuga excessive force nkuruki njanji ujum oro kurikana aumete na rantere Malindi nombere kwethirwa akiregana na matagari ja polisi gutumira roje kana iraba gweta water cannons water cannons mutegeri ingarire chithiraga chigita roje runa pressure nene no ko njanji uju na nombere kwethirwa akirita mwerekeri ja polisi kwethirwa bakirigerua gutumira water cans tear gas na kinya live ammunition kana kuringa risasi kagita na kama andamano bono bo chinde bo mbere gukwerekana bare uchindi bo mbere bo gikundi ke Gen Z kana bo Kenya kiri manto jege maandamano
Kagita na kau kuna njanji wichi kene ta Judge Jairus Nga au metana Nairobi kinyana ombera kwethirwa akirita uge bwawe na ojo augire Inspector General wa polisi ora kagita na gaka wichi kene ta Douglas Kanja no komba kwethirwa akimurikwa no ntabo tumiri bothuku kana no ntabo ritingo bothuku bo polisi kagita na kama andamano iruko no karana karatasi na kawo tatu ndani ya gazeti ya The Daily Nation. Mutegere kire karatasi gatuna bandu toroke Gen Z protest ni bakugo home. Baruga how buoyant Kenya Kwanza became casualty of protest. Jaja no mantojege maandamano ora ikundi bya mbeo mbithi na mono Gen Z baraba jikana ta Gen Z bedrete bagicumire na gweta barabarene. Kuririkana kagite neka kithurano gya 2022 Rais William Ruto naombera kwithirwa akijukia biama 12 ira bakuwa na jikire biama 12 bire bya tumire atonya ndene wathani nera gukurekana ndi nyuma ya miaka 2 otongiria bo eta rais ikikundi kya Gen Z ikionekana kwithirwa gitekukenera na nkuruki kitikwana konganiro no ntubo tongeria bwawe kana mitaratara ira kuthi agutongire ne nthiguru ya Kenya nera gikundi giki mwaka muthiru ke umire na kuthithia maandamano iruko no kana karatasi ne kagatuna arana ndi gukwerekana na ndim pamwe ba amberiria ba Kenya Kwanza eni ngwataniro ya Kenya Kwanza ire retre bya mabiunda kuthomera bionda awiguru ibonekene kinyabo gushie bere kuma Kenya Kwanza na gutonya kirero tererogana na thirikari kwa kumenya rokondo ngoroki erwegi uria Kenya Kwanza ithirito gikurukira kagita gakomo no ntobo maandamano okaro na karatasi ne kaugatuna gazeti ni The Daily Nation karatasi ne gatano bado toroke Gen Z protest Gen Z protest kwena mtoringi mbicha acha wiki anataka Kasmuel Makwaya Kasmuel ni umwe wa atongere ba mbeo mbithim nethirito akionekana mono mwaka muthiru kire maandamano Gen Z ni muthaka wetha yero agikira suti mono toranka thete kuga kagite na kama maandamano baruga karatasi ne gaga tano baruga mwaka muthiru kwena muthaka wonekanire akiaraia na microphone kire street na aria gichonko ngoruki mutane otum no netha yero agikira suti na niyo anto bambirie kwenda kumenya muthaka ojo bari mwita Makwaya Kasmuel orana ndi nombeta kuthirwa kithirwa uthoji inkathiti The Daily Nation na benda kumumenya nkoroki kwau okona rogono ro karatasi ne kwa gatano ora ombera kuthirwa akiumira kile limelight kana ara ombera kuthirwa akamenyekana nkoroki akerekana thai no mo atongeria bwa mbeo mbithi ndene gikundi kya ODM kana ndene kiama kya ODM na manto jangi otazizam kwau okona rogono karatasi ne gatano basically kuma karatasi ne kambere monka karatasi ne gatano ntukwe na arua imanto jage Gen Z protest ni bakugo tuta karatasi ne gatano baruga schools close for midterm break chukuru na ndichi ombeta kweta rora konoka rora midterm arogora ndi aritoba chukuru cha primary aritoba chukuru cha secondary eni betete midterm area yambe itekiume giki na ire kwerekana egeta monka tariki 29 chia mweri ojojo wa June kurerekana aruta baba banenkeri ntuko ithano kuma tariki 25 monka tariki 29 ne urugono roro ku karatasi ne gatutandatu kurerekana nyuma ya midterm eze ya rito bachokera bagethera bageta na mbere na kuthoma nikenda bakainga August tariki 25 betereta gutonya tamu ithatu ira ni tamu ya muthia na tamu ya magerio irugona karona karatasi ne gatutandatu ara kinyamba tarite jama mathina jara machukuru ja gukurukira no ntobo wagi bwa mbecha ira chimba kwetha chigitengwa ni thirikari karatasi na kama gwanza mutegerio kona manto jege State House niumbeta kwithirwa kinenkerwa 890 million nikende kathithirwa renovations State House ikethirwa kinenkerwa 890 million
nikenda kwamba kwithirwa ikithithirwa renovation irokono karona gatasi nengau kamugwanza araba kwa State House ya Nairobi iria yumbite kwithirwa ikara ukirimene niba kugo niumbite kwithirwa ikithithirwa magaruku kathomba na yatengerwa mbeche nyingi sana nikenda ikomba kwithirwa ikithondekwa na njira ya kubatara. Bariuga Rais William Ruto nyuma ya gukiria tax kana ogoti kirimanto kathomba na nyankuru kugita budgeti ya kiri ministry kathomba, lakini budgeti ya State House nionekana gweta na mbere na kuongerwa irugono karona karatasi na kauga mugwanza kiri gazeti hizi ya The Daily Nation. Manto jegi utonga bora wa Rais Mwai Kibaki, manto jegi ja utonga bora wa Rais Mwai Kibaki ukaja na karatasi na katunana baruga Kibaki Estate Row Mary Wambui summons oro are mujumbe wa geshiko bunge keo dhaya ujiganta Mary Wambui no mo wantu bangi 14 baria beti ni kenda bakarita okoje bwao bwegie utonga kana ugayibo utonga bwa oro are Rais Mwai Kibaki. Koti yankathe chiagoro ni ombeta kwithira kiritam itagarerere kuririkana kiri family ya Kibaki ire tongeretwe ni mwari wawe jigenta Judith Wanjiku Kibaki ibombete kwithira kidogo bari na kujanio inene no ntobogai botonga bo Kibaki. Irogona karona katasi nako kamugwanza kirinka zaiti ya The Daily Nation. Kwena rwangiro takagira matujege nkukumu mutegeri karatasi nege 10 baruga EACC to auction 428 million properties seized from Obado. Kuririkana ndi rwangiro raro gitagira matujege nkukumu rokethera roki auction kana kwendia intobire bikwirikana ibya mungana jo 428 million bia ore warenga no Migori Okoth Obado. Kurekana auction ezi ire already nithirito egetikirwo na gukuruko ni koti ikethirwo egetitwo na mbere nontu nikirege kurekana nontu Obado aririkana nombete kwithirwa akia kana barenda kurecover stolen public assets baruga Obado nombere kwithirwa akia intobe muingi na nandi kwendi intobe bibiawe ukakwithirwa kwituma intobe bionde biyithirwa bikia recovered. Irokono karona karatasi neke we 10 kwenye nyambicha nyomba ire andikia ritwa Sunrise Center ire ni mwa nyomba iri kwerekana chikomba kwithawa chikiendwa chiegie uro ari ngabana wa Migori Okoth Obado. Family ya bidhaa polisi uro kwerekana na ure tentere chia Haiti ni kuga ni tete kotini kuthitanga thirikari. Family ya bidhaa polisi uro order March tariki 25 na ara ntere chia Haiti kagitara kara njeshi kana gikosi kia askari ba Kenya bombere ko bakirwana gikosi kia ndigoro igana gikundi kia Haiti nena ndene chumirite na kwariria kuringana na Benedict Kabiro urano wa family ezi bawugete bakwenda kumanya imbi ya umirire kana imbi iyambere kwethirwa ikithitheka kire mwana wao uro kurekana mongatha hii batamenya ina ari nyuma ya kwethirwa akiura kiri ndo aire itete na mbere ntere cha Haiti. Kuna ndi family ezi nembeta kwethirwa igita koti na itete koti nikende kathitanga thirikari iraba kuga swing the states. Mutagari ono go karikirenga thiti cheto ntukwe narwa wategera mbiche katuni mbiche katuni rokero narwa irugata mbiche katuni ukona kuri na tuge ikaburi kwena kaburi eringi aza ndegoro ya kaburi kwena mtoa ndegoro ande kiguns egoro kwena mbiche mtokere tasuti nena sura ya nyomo. Alright, niyo mbiche katuni na arua tugaga mbiche katuni igwa wengo mutegeri umbaga gwetoka ithomera ugaichonkonera no kamerwa nate kuga mbiche katuni igwa wengo umbaga kuthero kimerewa no gachira wengwa nata igutariria jo muthia jonka theti ya The Daily Nation
Bethero ngikondagera kagita gake Mutageri na kira antu bara bendete mithako timu ya abitha ba polisi gairetwa Kenya Police ibarombera guchinda gikombe ka FKF Premier League rugonoro ukarona karatasi na kamuthia timu ya mabitha ba polisi ibarombera kwetha bagichinda na baichindira gikombe ka FKF rugono karona karatasi na kau kamuthia ndene ngatheti ya The Daily Nation idrona kagita ke Mutageri. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana Corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku.